Afia maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eziato, siaki mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tu ngavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai, e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua, ai lua so mara lima ta la, mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po li mahalolonga pupua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong we will survive. Yes, it's safe. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo pese atu mafamatala no matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berta sifo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua uale atua o ia o lo ufai Ao mai ki pua puanga Paamalo si tu maupea O te alofa ia te oela Usamoa Ne mawhai o nanamu Maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o la ufavae Ao mai ni pua puanga Paamua tu maupea o te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms,
thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Soifua manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mole whaongaina o le SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo upese pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pasifika La Usamoa La Usamoa Samoa
call it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. Talofa lava and welcome to Another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anothermoana.com. See, I want to know.
O te whiwhia whaatalofa ma o wholo whantu whaafeilo ia tuna pa ia male mamalu o si o tātou wa tunu Samoa. I le nei vanga o lea fiafi na ua se furu ma le 5 minute wa te ai nei le itu la e wha. Ka fio la e, ka whiwhi i le masau o le alu o le taimi wa iai. Ia, aso tofi le nei aso lo na fitu o le masino me. Lua afe lua se furu ma le ono le tausanga pe afa pe ua e makua pisi lava i au feo inga ai ngalo ia o era kausanga le nei o le lua afe luono. Ia ileanga le lei fa so lo tatou tapa au sili le langi o ia o le tua o le ola. O ia o le tua o le malosi o ia fo i o le tua alofa. Mai te lengese lo na to sa a o lona alofa e fa au pea e fai pea. A o le nei fo ia lofa. E sili o na naualo na matango fiemalo na matutia awa po le alo tatou le usita. O le afo ilo tatou fatu i ese. O le afo ilo tatou ula vavale ma lo tatou faya o mea tatou te loto i ai e tu ume fina ngalo i ai le tua. E le taitai whapea ua uma. E aruaru whapea ua sause whaasida silanga ua uma. Lei olo nā lo fai pea. Awa fo i o ia na faya i tatou. E lala leo te whaafitai ai i le tua ona e o mai le nei taimi. O lo maua pea leo la mare malosi amu ia tatou o e fo i le te mai mua mai. O le loto le nai te tau ona vivi i ma whaafitai ia. Ona o lo tatou maua pea leo la mare malosi e ei nisi wale au mai le nei taimi o le afiafi le soifua. E ei nisi na tole ma navai na i tu la wa tuana i atu. E ei nisi na whaamanava ngā luenga ana le la po o le vaveao po o ana po. Ia po o ana nafi fo. Sa tātou talatala noa i le telefoni, mawhesanga i mata manisi ai peitai. Ia ua le whaasopo mailo lātou soifua i le nei taimi. Ai o le ola mare malosi o lo tātou ai le aso ai maiso le nei taimi. Ia e whawhita iai la le loto i le tua awa o lo tu ua i tātou e to tele. Me leo te whiwhia i e sau e whaile tau tua e au auna. Ia awa o e Samoa o le atunu utofi o le atunu pele. Pea o le pese lea o manatu ia ka le a matai le proklame. Whamai o lou whaavae i le atua. O whatawhaita ulanga e wha mua. Whamai e manatua pea i le vaai e ola fia o na tangata. Samoa e pele i le anganga. Ore kalila o le pese le e sele mahanga ia. Whamai. Eui na tau whetongi o na tangata. Ai milionga pea lava i le vaai. Mai eui na tau whetongi ia. Kau whekongi pea kau whekuri. Ia o mea umanga. Ai ole mana ia o whatunga. Whamatala i le soifuanga. E le avea foi le kau whekongi o ka ngaka kai ko kasi kai ko o lua po o winga pa a ni tangata to ala iti. O le a whaaleanga umai fua le ingoa ta ule leia o si o tātou watunu o Samoa. O yo lea, o le wha malole ma le wha talofa, ia te oe Samoa le pele. Ia, a whelea o le wha malo ia au na le tua he le mawhai o no o la aloa. So o se aso, so o se taimi e whai aile porukalamere nei. E le mawhai o na o la aloa ai o te le iawheane i le pai sina. Le pai mamalu o ngā luenga le tua. Fata whaita ulanga e fia. Te tonu o Samoa, mātunu ui whawhaua. Tala whaauto ai le upenga o Samoa. O te whaata alofa ma o whaafeiloa. O whaolo whatu. Ia, sia u whaafenga inga. Ia, me se whaore wharetua. Ia, o na alu leo lau wha malo i whaafenga inga. Malava. O le tafa tolu whaatau ngai a maisio mātou nei ni usila ile mawhtanga so whaatasi e whaafia ngainga. O le teitai whono le fionga ia Padele Father Michael Enderman. Ia o le sui teitai whono le mawhtanga lea o le e whakasa so ngai whaafia ngainga tu inga mala Filimoni tu inga mala. O le whailautusi o le sunga le whaafia ngainga o le Ekalesia Anglican. Po le lotu engelangi. O le tō whai le li o le tū, ia la vea to le foa, to pai.
o le sui fai lau tusi o le sunga ia pasta tiu malu mai le Pentecostal. Pentecostal church fo lele. Ia. O le mafuanga wo ia marito tele lava o le mafutanga le so fatasi. Ese uma fa fe ngai ngolo ia fa talo fatula ia lea. So o se fa fe ngai ngai fo ile fionga ile sunga le sea asa lele. Ia marfretua ta mama lolo manu malo. Ia tautianga senala ma mea tanielu ia langa ua malanga isa mora ko ngoma sunu ia o ia tua io e fritua nai to ina malolo pension ai o fifio lo to nei aso o mato felo ia na nei le mola manuka mas tasio fa fe ngai ngai pe ia no fa malo ile telefo to sanga sa o sa fo ina fa to sa ngi usira o sa o lotu ai ia te maratua pea foi i lana tautua i mangele i sisifo sunga le toi ina pensiona ia Reverend Petaya ia balfaletua mato felo i lana nei i le mole manukau ia mo fisita ma ia vano ma si lao e faisina kofe ma au mai foi se tala fa manuia sunga i au na le tua ia fa talo fa tua ile nei vanga o le fiafi mai mo mai so ngat fa fia ngainga Petaya malolo malo po le pensiona o fretua ia o le teine tu lo le fionga le tina malolo a o le teine o le papa e o ya matou i papa sa tau e oi pa le motele sala fai ia fa talofa ma le to tele o fa fia ngainga e fia ia o lo fa fonga mai i nei ya matou ma Samoa ma Amerika tatu Amerika ko kai tele o fa Australia fo ila doi fa talo fana ma fa malo ia e avatu ya asiata ma proclame ia afe mai tamama tina ma tu o lo tapu ia faiva le nei taibo le fiafi fa malo atu fa talo fatu sio tina ya mele fa longo le ma futa mai nai ma rewa ma tama ya mapsua to yalo malaki fa longo malo lava le on sa o amelita po inga le nevanga le fiafi malo fo le tetalo malo le ana pongi ia fa talo fa fo ile tina ia epenesa so ula le fo ia mafuta mai le nevanga o le fiafi fa talo fatu o tina penesa aftai onai pini prayer warriors ia le tatou proclame ia o ia tau fo lo tu ia muri papanga ya maleano ano a io nei tatou wa ia ifo sitina falitua o le mauolo na suafa mato felo ai fo ia na nei ia ile mall na ia mai fo ia te au se upu fa malosi na ia mai se upu fa malosi moa nei le mall na o mai au ma sa vali mai male uso fo tu lole fio ga te fono fo tu sa mo sa fa si mata mai mato ma lito ina manolo ya Petaya ai esi fale tua sa faila na iputi i le tasio o fale enga po ke fele tono le mole manuka ai sa ia vala au mai lo ingoa ia mafafta ia mai le tautua mai au mai se upu fa malo si au ia te u ile kele o upu makala o lo fai mai ma tu lang fa pena te lo o fia ia na nei fa malulu o te o el sunga fale tua o fa fe ngainga male wo le ma wa pa u yeta no ofisili lo suafa ai fa ftai le fa malo si au fa ftai tele a wa fo ila or kala le la u fa ya tu fa pia anga le ai ngei le fa malo si au mai ele ngata fo io na yo ma tu fa le nganga o si o tinana i ma tu le fale male to tele o ya lo fa le nei por kalame ma u nei fa pe fo le sunga le atawa ma le fa malo si au mai so se tangata mau ke fekau i lea so malea kai e ongo sa o sa wanga ma puanga ave uma i lea tua ma si ikia i lea kua e ko ke sira fia oko ua leva ngo ka fia kau i masui e oi fatu ai fo ilenga e fa longo pea ma e fa longo pea i upu makala wa amata na tu umata upu tala noaina le leima mata upu
e te tau ona ave ia i le whaamua. Ai ua wha solo i le more ka alo fu i le mare tau whaaleanga i le tino. Ai mana tua mai fu i tātou. So le o ka kongi a ngelu. E le o tātou ni a ngelu o tātou uma o tangata se i lea taimi ma lea taimi. Ka kuki se ya. Ai o lau lea whaafetai e tupu pia hilo uloto. Whaafikaike lea ia tau fautuanga o a tau tima inga ma tau whaamanatu le lei. E mafu ai o na maua apea se whaamoe moe ma se langona. E tu sai o mea ia e pepesi mai. Ma luka mai i le sa valinga. Whaafetai la ia te auto malava. Sa o ilisi ko inga. Whaafekai ia o koko ke se tau te lavea ina mai aha u le alu whare pui a so uma. Iyo. Whaafetai tele a wātou te lavea ina mai a lo uanganga ma lo tangata mai leo o i whare pui le aso ma le aso. A wafo i la ore soi fuanga i whapenga. Talo whatu manuo luteru vili ma lo lava e te ole uso le filufi. Talo whawhapitoa sia mātou whono whautua. Sa moe au kilani. Le fioga le te whono le sunga le liloia. Sia ta atina e vaai. Sui te whono o le sunga le moleoi e a loli me sepa le tamai te whomai. O le teu oloa o le fionga i a tusani le whaia au. Ta whailangi. Mi kaio. Ia, ma le sui teu oloa, por sui teu tupe o le sunga ia li ataua sa vea Harrington la vea. Ma le sui whailo tusi o le fionga ngaftasi Fumono Rita. Malaysia. Ia, ma le komiti atoa. Ia, le fionga ia matai a sui sala o le sunga lufi manuo. Ia, ngaloma lutelu vili. Ia e mese fo i o le rumunga lo fono ala patito. Ia o sua tolu manave misiru ki sua. Ia e mese fo i o le fionga i le ngaftasi fo ia fumono. Ia ai mangisi do ka ko fo kua le ike ua misi atu ia te uno tu fasala fa fo se ilo ka ika ai o le ia fatalo fatua a mese fono fo tua umalava Wellington le tau fo fono fo tua fatalo fatu fono fo tua pe afa yo ia Christchurch ia maisi tatu state au setalia ia fatalo fa o bo fo fatu le vanga o le fiafi ai tau tele yo malolonga o le fasoale na u te fia au vatua o le tūlanga fo ile le whawhetai ia te auto te whautua mai ma kou wha manga kou whawhetai le upua le tua e launga ina maola i loka loko a oise kaimi ka ke mawhau fo ile le sole ai anga o kakango ia e kauhi le mea lai manga nga o mai ai ise kaimi vave ai ua uma ia e whai mai a fionga le tua asiata a eita a wane e anga salai e vai o fio ngangi ia sa o anga irka kanga misi e tia uso le fionga a se to fa lo apu waita lo apu fa tele o le matou komiti le na ioi ia ko akele for the first time for ile le wodoe reset ato ai tatu fo tua ma fata oto ato se fulu male fa le komiti filia mai le atunu ia awal tatu fo tua tatu fo ngale le ka ko fa au sile fa ile aso to na ia i mo tina e fa i le mota sa moa ia mai sa we fa ka usa pe pakalo tatu container talo mai sa moa ia le fo yo le a fata wina na i le mota sa moa se taimi ona fa lau tele le tatu fa lau iloa ai dalo fa tangaloa runi masame oh iso ori to ina malo ye to le uso tasile auso wailonga fo ilana tautua ya sa mo le musika ia nisi fo yo pisi nisi ss
ta mo le olanga a o tangata whaongai le tua e wheli wa ina ia e fo ile taimi o tangata fo isa matua whaongai ma o lo whaongai le taimi le nei ia ilo na fo ito mai e me se fo yo me alo fale tu va talo fa te luso ia va tu fo ito te le o to lo mai mo mai so se tafa fia ia se uso fo ia to le foa limi to le foa ina i me pone au se talia se fo yo luso fa mu nai nei ia ma le to le four brothers fa tai fo i ma foto mai rungo le tatou wa por kalame le ai o ke le o ia se tatou o le malolonga fo i mai fa il tatou fa tala noanga o le cover show vai o e vevesi ai ke le isangi le insure fa isa insure awa po le alo fia kama malo si e awa ile vai e au ile le lava e au ile ngase ma fa solo ko ia ile le ai e au nga lo to e fa fonga pe ma fa fonga pe ile fa tala noanga ma fa mana to cover show pe aso ma ai tatia ia tua inga asia to ino papa stuile wa mai tia sei uma cover show sei uma se ka ko mo fa insure mo tangata life insurance tatu fo mai la ia le tatu to e fe tu ia ia bi se fo fa fe lo isu nga le atawa tatu won maraloga a foi mai ia te lo le wo il tatu officer ia le tama ita ia hana ia mo le tatu fa lo masani ale cover show life insurance. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Toe whawhiri hatu le taliu mai o le proklame mahalo longa masani ne wanga le viafi. Ina ua tauru sumar fitu minuto te neile I tu la e wha. Ia, tanu waiele I o mai lava le tātou wa sui o le cover show le a whaina lea. A taunu e taunu mai seisi taimi. Muli ane, ia ai whaatalo whatu Godfather. Ile nei vanga o le a viafi ma leia lo fusiua. Ne se fo I o e. E se la o... Eoi, e te rola utala. O le matua e ono mea lava I le lano mumu. Danger, Matua, eoi. Kere ko hore winga lang mumu, Sa skat mumu pede. Ia, ai whasau pe oele. O la le... Lai whatu whasau pe wa oele, lai whamatala mai. O le mumu o le ko loko. Ia le nā. Ko. Me whenga ring whai Trump e mumu. Tō loto. Ko loko. I mea le lei. I mea le lei. Malanga mwhenga kua fui a o mea le lei. Lei na, a whapeke ko rai mea le lei. Ia. Lang moanga la. Atalo fatultina matua ia mele malai. Olo mai mo mai fausanga I sa fata. Oia. Wa sila oe le mele. E dai o mai e? Le, Si whakui po mola ko kai a whe sela. Ia, a whai o e whafonga mai o le tina, le I mau ki ngoa o mawale a. Ia, le ka ia whe maunga kupu. Vai fausanga I sa whatai le wha mai mai le tūlanga o loo mai moa mai. A o tina matua. Ia oso e le o e se paua po se mea penga. A kai mirangi so le pe a le kūre wifi ka whakawhare. Se o tango e watule ata lea, Carl, I'm going to send you this photo because we e pele tele ia te au nei tamama tina matutua. O le ata leo si tina ia ailonga, mele ailonga e lole pu e mai si au tamalo wata. Ai malia o la watu lunga. Mole to ma fa malo o tina le la mafuta mai. Yes, if we can have her photo when you're ready, mole, please. Fepi como sa whakanga. Fausanga sa fata. Oi, Carlo, fai. Ia. Le wa watu lunga le toltina. Angol poka la mingi fata ua ia ma ua tangata. Yeah, can we have that up famon mole? So la maka la ngaka kaimi wa. Yeah, la mata mai por kalami. Iyo, ona sa o fa malo si utina wa forest oringo fo ile si utina mil. Iya. I sent my lawyer ta mai sore le wa ata to si utina wo mention mai le ngwa. Ya, na la mele la le o mele malai mai fausanga. Mele malai fausanga. Ya fa ta ya wa sila la ia I tangata le ele o toe mata le to telo sa moi nisi TV kai mi ile ato. I te mine wa matola wa kale li mala wa ke lima sa mo. Pa wana yo le langa fo o la ufa fa ngo fie tatu televisi fa on po le smart TV lunga le YouTube talo fatu manisi la va lo fa pe ona mafuta mai le nei taimi ai mai lo waso ka ko fo I lo suki man yo lo lan lo usu ai mai lo waso o le aso yo ko ma ngi yo le aso fai o le la a kero nga ruenga
Yo ngalo ngalo ko pe wa ka wo ia ka lo lua ia tau ta ia elo. Le na tonua. A wa ai lai lau si kaili le wa pe o le la fatu a tangia mai te ulu soi fuanga lotu. Pe wa ia foi le lau ma to so uma. Le ke le fa po fa ke le loku. Le si tau fa sa tu lau tau manga foi la tau o aso uma ke suma yai ai o si kaili ma fu si wa kangia e momori me se fe au. O le aso te sau o yor mafia. O le aso te sau o yor foi pisingisi. O le aso te sau pe o se loia. O le aso fu te sau pe o se tagata fu ile se madiu. O le like pe se ka val Tagaro ba ko ngai ka vale ala vea. Yo kaki. Sorry. O kaki wa e se alo wa ia kaki so. Ferro kaki ka vale se pe se madiu da ferro. O le aso la nei, ila wa vai atu. Pe o le fatu ata watangia mai so to fifa fa ko ma walu. Fa miska. Le. Minister like Christian minister. Le miska ka peka. Ya sa vai. Singa foi la fio. Se o que kau wa ke o se foi que fa ere kai. O la wa vai. Pe watangia mai ai e foringa mai stangata fatu atu e mai on baptiso. Kiringo e kwa le anga la bora. Ese lo ma que pouco. Kwa le anga la ba. Ya, o kakaro ke foi la, pa lo suki nga fai po. Wa o dema kere suki ngai. Kwa ma ga yo. O lokula ngai le sango lokula suki la. Ia. A ke foi lauringa. E fa masingo la lokul makoro. Wa. La funge o le kwa ngange o si o skingi foi o Margaret sango foi da Westerland. John Westerland. No, o kawa fa masingo. O mo loku o lo fa fere fa kalo foi fa menaka. Maka wa fa menaka. O ese loia. Fa kubli ai. Fa mai. O suki nga suki loia ga ke suki ai. Sole. Yo kawa la ke fa foi. A fia a wa res fira makinga ema. Ia malvanga lia. Ia. Leila le atonu le sila na ia fa masino. Ona ua pasiala na va ai esuki lava lo ia yonga luma. Ia ko nga stripe line. Le na. Ia, ke wala he a ai lai ka ko fa siti fo Samoa. Ke wala fa usuki. E lua lava enga le watangia mai la va ai o le tulanga o e pese ini o tiu te fa le kalesia. Ma pese suki ska ka foi le o le tau alu e momoli ia se ifong. Le kama foi ele sa o momoli mai se pisingisi. Bi vai kama yo e fai ia negotiation. Ya, negotiating ho le tio ke kele. O tio lai. Balele. O tio lia, kama foi e kai 5 milion ngai lunga. Le kiki. Ayo ilunga, kusole minimum le 5 milion ko le kiki. Ko se la milion ngai lunga. Le la wa e with lo se la milion ngai lunga. Ilunga. Nga ko nga suki nga. Ko inga si kaili le kuso le ke halu e fai se tio. Ongi suinga ke ke le malo. Wa mga o. Ese tio le ke mo ka le sui kami. Alu e fai se tio le or valele Samoa. Madele. Ke mga ke le fai se tio le valele. Kau. Ia. Kau le. Ka mo for valele. Ia. Sa salu lo ko ka ya. Salo ke mi milo mo ka valele ka. Kei. Kiro kunga. Si o ka kamale o kemerlangi fo le nga kala. I sole. Ia, kama fo si lo ia fo de. Yes. Ia. Oso mo lo fa fo. Ia, o sa lo la makango. Si wala o mo fela wa o ka ka le ngai mako wa nga ko fa ka wal vale. Vale le na u ya so ai. Ia. O sa ngai ko langa mo bali nga sa. Ka kiri ko mangkua. Kai mi fo le ula. Ya wai mo si lo Samoa. Ole kasinge ka sa fa nga charter flight. Le va fo le kiwi le sa fa melo Hamilton.
a oso au charter flight to Polensia ma wa ka wanga fa travel ngala akai wa fai fa kwai ia nanga ke fai kasi lau charter ko lo charter ma ka ye ya la ire fai america ka inga fa balang ka to fo ma fo le aso ka ko fa ka ul vale e ke ringo ko kiki a sal ma ko para fu fa ka ul vale wa ere se para Ele se para. O fa bangela na ul vale le yang fa kai mi por kasiva iba kolu iba fa wa fa mai na ul vale le suka si mi dong ka so pere kiki yang hakim ka se ka suka si mi dong ka wa ba fo le se su wo mo pa se al bangala ngai yo wa bangela la kambale le si Lesi ka konferengal malo le Minska sai o mara Minska ya ba kunga mai na o ile o Minska sa mo ke le la ko kara fu ile ka dia ko afa ngoki ya ko ki amangu ya sia makong ia adonu sa le I happen le na taimi au te loe to e mo mia le ina ia fato ina le taimi ang paula mela lo fa mai do so ya ia momboli te wa o fa mai wo le ko aru le chapipi la o mo kwa papa kiso le fa aftai ioe te malangi fa aftai te lela fa to fi lo ilo ya mo le chalo fa wa so fa msingonga lo ke ba kwa ajali mai ka melang fa kulo la me ke so fa msingonga ke le fast ko so le se wo de bo fast wali utino tangata tamalo karo fa uso fa dalo fa tu le va ngole dalo fa tu le uso America Nicky Fo mai ka lo Samoan mafia alko inga mo moli melo fa nga tele fa te me fa so mo le tolo fa nga fo ya be so le to tele ta ma fa na wo le tato watunu o lo tala fa auto so se tafa o le kelope sole wo ke u ke ala America ya o ke fa ya ku wa o ka ka o kupa ti fa ya la ka la ya tupa kupa ile ya mo fa no ai le nei tangata e moi mo le social media ele moi kai fa so mo o le ka ki hala mai le kai au ia a matalono ta tau fa seki va tu fa fo va ku mo I mai le message maro kiri kinga ku ngale message le sen mai fa felo ai lo ka ya o mai pa ai mo vai tu ya papa tu o isole ele fainga ya no mata le mo ata o tango lo sia lunga na no wangale o vai kwa sau kamalo kwa do le estuilo swafari oi pele o ya stu ia e ai le vaenga o ke fia ia la feta tatia ia le nau mai o sito ina mea ka i kau ke le lua ma se ia e toke e le afainga fai kaliar ko inga ia maonga fisanga dona le fia ai se vaenga e pito sili lava le ataua ona o fia ia ua ia langona finally o lo o ia langona ina se ku yaku ma se ku yaku ma se kau mo faya ma se fau ku o se mea piko sili le nganga o fa fe kai finally o la kusol admissions le merenga la ua ta utino mai ele to ina va tu ta yo li tuanga waulu le makafo lau se tala ma se tu wala ale ale winga o fa metalanga langa lau fai mai ele o ia le kau fa le o ia ola wakari sa o mai ola wakari sa o mai ko inga ele o ia le kau fa le ma o tele to fa le anga o tele to fa le anga ale a wali ia ka mai roma ia e ke lo ia le mele o ka wa ko inga lo ngoa o le ka fisiri kia oi
O le ana mele le o ka iwa ko inga ro no. Iwa ho wa pele ko. E ai se mea o leo ke va ia ko o sa wer ko inga ka mai lu suafa a. O ngang o fa ko siri lo fa ilo wa nga o le mele anga le va fa ilo mai ko inga. O ye se mea fa per ko inga. E pisa fo. Kalfa. Ya, dia haina. Ai pe no fa ya tu ai se va e ngau te fia ai sa mo. Fa ka ke le lava kuila e pa. Ua lava lau sau noanga le nai tau mai ai a tau me soli a tau ma le tau te iai. Fa ka i o ro wa ulu sa ma ko kala ma se ku wala. E ui o lo fa ai lo mai i lo te te. Ma lo te ena. Ai wala vale ngai ka mai ai. Finally wa e fa fonga mai nga i le mele tau fa ia tu wa ma fuanga e kali mai ona wa e la ngona o lea lava ua matua tali tonu ina uma e Samoa le porkala mele nei o lau sunganga lava lea e whaia le mea lea fua inga vevesi ma wha o loa taua umi. Ia. E i karko inga wha mai e kake langa langa aku ia mea. Ia, uma foi le lofa ia oe wai. E foi sianga wolen ka umai sai, a wha mai. Sole, o mkwa fia ko inga sole pa o inga whaia lo. No, fa ku. Fia pa fa. Io. Io fascina ringa. Ala sa o ai aku bala uri da fa me fa mai. Ma ia. A fa o fasho. Ole. Sto ina ia la fa pen fa yatu. Ta tie wala ngai ia fa pe e siri aku sa mako kala ilo kala ia langa fo wala va fa mata langa e vui. O tu le o fe ia o pe pelo sakang. Ma ui. Wala vale na ya ai le fa ina matua ya sito ina fo iman au le tu fa fta yo le loto le yo fa kai ya ai e ke fa fonga mai ma ua e la ngonga e le me le au le fa malo a ma fa ve vesi wala nga o ai tonu le ai ma fu ai na ve vesi umi o ai tonu le ai ma fu ai na ve vesi o vesi dinga le ko o ai le mafu ai ona faitala le anga pea ka ngaka ma fai pea le ngana le tu lo wa o el tamama tu o e tiu ele sa ora nga me ke sa ngo mai ai fa pea mai e mafu mai fai nga maro you tell me kango se si au mai se kai mi o sa ngo ai le sunga la au le mari toa e matua si i le fa le mafu ku lo le fionga palmia e ia se kaimi kango se pu e mai e la ngana le tau titala noa ioi a ole lau sunganga ele ai so le makua so se taimi e faali o manatu e ke ika a e kali e ke ika so se mea e alu po feke kami a alu ne li fasi fonga o sa nganga le ka woro ngo ai uma e fa ia la au io o mea o mai te faia e te ita o le fesili tu ila e pasa ilele mali le ngoi ai se a e ke mai kai e ka wa sira fia la me renga mai kai koi singa power koi vale matua le ora mga ka udang ba nga hunga o ia kai nga ia foi me ia ale nga foi inga me e kup ia me le ke nga me foi power me le ia ore mo fu ta vale o no tau tua ma le o nga e ka ka penga ave ia te ia pe ale te ta ia le tua ngai to ina fai pesan ka vale fa fero lo e makua ino foi se harmony agreement Tatala le avanoa a e fia se su mai te le pasa ile le malira ngoi o to uma fo ie ko ngeki ko inga ma wolo avanoa lunga tu te ia fakak faso ma wolo avanoa lunga por kalame ua le ye se me la tau o atu i fu i Samoa mana me e no nga ma kala ki kausa ngoma mai ai talo fa ele final na me ai ia tau le tau a
ver ka vala audia a foi o e kongi kil ko inga e fio mai lunga programa ya o le si ko konfai walanga o le pomonia ia e le mfainga sau fonkoe ioi ya ele mfainga o mai lunga ka ko programa oi foi limongi mo ko uma ko inga vala audia ai ma ko inga a ia vai ele peila ka ua la ko fai programa e le vai le mafai e fefe o invite le parmia ko konfai kasi ka ko konfai kasi Pau me mo vai ku ngabe ka le kilipi e ke o whakalonga sa whai Australia ngai vai ka. Esen manga ia o whakalonga wole se kau whaaleanga. Tula epa. Tula epa. Fefe whamsingo. O ngoi whamsingo al polo ngoi whamsingo. O matua fefe al whamsingo. A ke whakulai le wa velonga fefe me wale ni manga ia. Whawhikai. Wale ni manga. O ke le whalongo umai se whatanonga. Nā o le kilipi ale na sen mai e le tangata. Ai whawhikai e mau ki ngoa ngei lai unga kimu ngei se kaimi. Ale kimu e wha. Ioi. Ai. O le kaimi mua le. A ke whai aku a wha perang sa ngonga. I le ngaka ngaro whangia. Ai while muvo i na kungu. E ngā. Le nā tonu. Mai e lo tali tonu ngā a tonu o le saulunga o ka por kalame. A tonu o le a ta halo lof tātau mawhaia i loa e whaisa o me ka o le whakalangoa. Ia, e whai whaale le ia. E au ngoa ma le kau wha o loa ka wainga o ko inga. Manga ia. Lau sunga le fo mai tu le epa. Sa i lele mariana ngoi. Mana ia fo i lea mai sau wanoa. Tau ka ko whakalangoa. Fio mai lau fio ngata mama tu po te tau li tuanga. Wai maybe wa levanga e fia mauangi ka ngaka whai fesili e sa ili ai loko mai sa o ngai le lauto fa manino ma lauto fa tala pa maybe wa makua kangua ma fa foi le pe wa fa poroka isa inga nga kulanga o ko mai male o wala uri e fa kalwa awa foi na o la pisi me la o kia o ma fa ale anga ai lo ma fofa ioi mana ia taua awa a whakalangoa e kangakai. O lai ai sa o le me ta o le anganga pa i o le atua. Pa unga me o ki whiaka ua ku le a tuila e pa. O a umana tō wha mana utanga. Ia, ka ki e ia. A o le afo i le o ngā mea ai le ise anganga o le atua. O le ise ngala ngā o por kalami. E ua ufai atuai. Le o le tō wha mara whautanga ia o le mea le na o le mea nofo mara tangata. Ioi. Ai paule mea kau ke ngau iai. O ke ngau ia whaku mawinga lea nganga o lea tua ia kia ua me se hoi oi lea tau. Lea nga ale wha lea nganga mea umai mai mau. O ke lea ngau inge ngangu. Stui, e wa ufai atu. Ia oe le tamama tua. I don't care i ngā mea o ingirisi. Who cares? E le whawhanga ai lo ko o rua mala whanga umaro a inga i ngā mea o ingirisi. Pe broken, pe le leise ingirisi. O le ase, e maua se milionga pe af. Ioi. Pe a ono laungang. Maua se milionga. Tua vai tele mena e whai tuai talo whai ate oi. Wa a mata o na ave ese, wa matua ave ese au mamalu wha le toi ina matua. O na ua wha valea ina oe e tangata e wha sala laulenga. Waru ese ile nganga pa ia o le tu.